ubu ngubu ikigezweho nuko umutoza ADIL MOHAMED Eradi yamaze gusezera muri make APR iri hasi kandi ngewe ikibazo sinyibona kuri ADIL gusa, ikibazo ndakibona no mu abakinnyi ba APR baracyari bato, noneho bagera muri APR bakumva babaye abantu bahatari, bakabyimba bakibagirwa akazi kabajyanye, arabona amafaranga, arabona iki. Reka ngo ikaze ukurikiye Zara Magazine TV, ngira ngo igihe cyari gishize ari kinini twari dukumburanye byatari, nanjye nari mbakumbuye sana wa. Nizere yuko mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye bigize u Rwanda, ariko noneho naje mu yindi sura, noneho tugiye kujya dukora ibiganiro biryoshye. Nimba uri mushyaho kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro na kimwe kigucika. Ni mu mfuruka tugiye kujya mu mfuruka ya APR FC, turebe ibiri kuberayo, kuko mu minsi ishize nabonye hari umuvandimwe w'umunyamakuru upostinga ngo kubera iki muri iyi minsi APR yanzwe cyane. APR irimo ibibazo byinshi byagiye bivugwa ariko ubu byaraturitse bijya hanze, natwe rero tugiye kubyinjiramo. Ubu ngubu ikigezweho nuko umutoza ADIL MOHAMED Eradi yamaze gusezera. Mu magambo ye aganira n'igihe yabwiye ati APR yaransuzuguye kandi ngewe izina ryanjye ntabwo ryoroshye. APR yamagaritse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naganiriye n'abanyamategeko banje 3. Ubu ngubu igikurikiyeho tuzakizwa na FIFA ni izadukiranura. Amakuru akabavugwa yuko ADIL yamaze kwerekeza mu Bubiligi aho urugo rwe rusanzwe ruri. Ikindi kandi APR yo irabihakana, ivuga yuko ADIL ari mu bihano, ntabwo bamwirukanye, ntabwo bamusezereye, ibihano nibirangira azagaruka mu kazi. Ariko ADIL wenyine ntabwo yashimishijwe n'uburyo APR yamusezereye. Ubundi ibibazo byo muri APR bijya gutangira byahereye ku mukino wa US Monastir. Hagati aho ndacyari kumwe na Just again. Just bimeze bite? Ni sawa cyane Gaeta, wari wanyibagiwe. Oya, nuko nabanje kuvuga incamake z'uburyo tugiye kwinjira mu mfuruka ya APR, ntangira ntanga update. Ariko kubera yuko nyine uba wihishe kamera, nyine mba ngomba kukuzana nyine twinjiye neza mu kiganiro. Ariko mu minsi mike nawe muramu mubona yicaye hano iruhande, nuko nyine hari utubazo afite adashaka yuko tujya kuri kamera. Oya, ariko bimeze haracyari igihe, ariko nimugire ikibazo ubanga ndigaragaza, kandi icyiza gihari nuko tubazaniye inkuru ziryoshye. Noneho amprise tugiye kwinjira neza mu nkuru ya ADIL Eradi MOHAMED. Uko twabyita ni nkaho twavuga ngo wari umaze iminsi cyangwa igihe kirekire ari umutoza wa APR FC cyane. Nkuko twabibonye mu minsi ishize, mu cyumweru gishize, umunyamakuru uzwi cyane kuri RBA niwe watangiye byandika avuga yuko ADIL Eradi MOHAMED yamaze gusezererwa mu ikipe ya APR. Gusa twarayibonye umuvugizi wa APR mushyashya Tony yamaze kudeklara yuko mu masaha make yahise deklara yuko iyo nkuru ari ikinyoma. Ku munsi w'ejo twarayibonye, gusa ikibari kigaragara ADIL Eradi MOHAMED yafashe indege ajya asubira kureba umuryango bitewe n'ibyo atumvikanagaho n'abayobozi ba APR FC. Kubera iki rero? Nuko impamvu zigiye zitandukanye. Twaramubonye ku mwitozo heruka wa APR FC, bari yamazwe guhagarikwa igihe kingana mu kwezi kose. Gusa birengaho ajya ku kibuga imyitozo, gusa bamwangira kwinjira ku kibuga kugira ngo arebe imyitozo ya APR. Byabaye ibindi bigaragaza yuko yanagarutse inshuro ya kabiri, ariko agaruka
afite umukameramani noneho umukameramani aguma mu modoka aravuga ati wewe ushyiraho kamera noneho ngende turebe barongera bamusubiza inyuma rwari mu rwego rwo gushaka ibizibiti igihari nuko ADIL we ntabwo yemera yuko ntabwo yabona amakosa afite kugira ngo ahagarikwe igihe cy'ukwezi kose ntabwo ibyo ngibyo byemerana n'abayobozi ba APR we ni nayo mpamvu avuga ati njye mfite amasezerano dufite ibyo twemeranyije niba tutari kubyumvikana ngo tubyemera tubyuzuze nk'uko tugomba gukurikiza amasezerano yacu ndabajyana mu mategeko ubwo icyo avuga nuko bamuhagaritse bidakurikije amategeko kubera yuko bamuhagaritse batamubwira ikosa yakoze none se wowe nimba koko ibyo ADIL avuga ari byo baramuhagaritse batamubwiye ikosa yakoze urumva bitaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko n'aka kanya warashaka ubutabera yafashe ikirego cyiwe yakijyanye muri CAF ubu kano kanya APR gukurikiranwa na CAF kandi noneho dore ahantu bikomereye igihe cyose ADIL yatsinda APR yasinye amasezerano y'imyaka 2 kandi bivugwa ko ahembwa miliyoni 23 bivuga ngo APR bayica nka fine itari munsi ya miliyoni 500 ubundi bakubwira yuko ahembwa miliyoni 25 ugiye ukarikira neza ushobora gusanga ari amafaranga menshi cyane ni amafaranga agoye nubwo APR bavuga ari ikipe ikomeye cyane ifite amafaranga ari institution ikomeye cyane irimo amafaranga biragoye kuba yafata amafaranga arenga miliyoni 500 z'amanyarwanda ati nta nubwo agiye mu kazi none urazimuhaye ati gendere ibyo bintu ni ibintu bigoye mu Rwanda ni ibintu byaba bigoye amafaranga menshi ni ibintu byaba bigoye ariko nyine ubwo APR irahakana yuko yamusezereye ADIL wakemera yuko yasezeye kandi ko azakiranurwa na FIFA kuko APR yamusuzuguye yamufashe nk'umuntu mutoya kandi afite izina ritoroke sibyo yuko gusa ADIL nazina rikomeye afite ADIL yagaragaye mu gutoza imikino mpuzamahanga aruka atoje APR oya ni nayo kipe burya nkuru yatoje ubundi yari umutoza w'abana ADIL no kuza tubeshya naho ubundi ADIL no ngiye ukuntu mbibona ADIL ni yemere ikosa kuko ntago twabonye na Rayon Sport yahanishije nuza igihe cy'ukwezi uyu murundi Masud Juma uretse yuko atari ibintu bikunze kubaho cyane mu Rwanda kubona umutoza ubundi nkeka ko ari bo batoza babiri bahawe ibyo bihano uretse yuko ADIL we ntago yari yirukanwa ariko ADIL yahagaritswe gusa nubwo umutoza Masud Juma we yahagaritswe mu gihe cy'amezi 2 gusa akata asezererwa ariko ADIL we ntago arasezererwa kandi biko bigaragara APR cyamufite ikizere nubwo amakimbirane biragoye ibintu byabaye muri APR muri iki gihe biragoye gufata umutoza ukamutesha agateshwa agaciro abakinnyi biwe umbwiye ngo azagaruka nyuma y'ukwezi bakomeze bagendere kuri ritime Rayon Sport izabiriho iyo Kiyovu Sport izabiriho mu Rwanda iyo AS Kigali ni ikipe nayo kimwe kuruse nariracika ni ibintu bigoye ubundi ubona ADIL usibye no kuba baramuhagaritse ubundi ubona ADIL yagaruka muri APR agakora akazi neza APR igasubira hejuru ikongera igatsinda ikajya muri mood nziza ukurikije ibintu byabaye kuko ADIL numwe mu bantu yagiranye ibibazo n'abanyamakuru agiranye ibibazo n'abakinnyi yarabirukanye basugira arabirukana ba Jacques Tuyisenge arabirukana abakinnyi benshi agiranye ibibazo na bamwe mu banyamakuru akajya bavuga no kuri mikoro abatoza kuri touchline agakubita ariko ukabona ni umuntu ufite confidence utamenya ngo ari kuzikura hehe urumva APR kamukavaringa abantu bakavuga ADIL ari kwica isura ya APR kamukavaringa none bigeze ahantu anagirana ikibazo n'abayobozi be ubundi koko urebye mu ijisho ryawe nk'umuntu ukurikirana siporo ya hano mu Rwanda sibyo nzi ko ubikurikirana nago ubimazemo igihe kinini ariko urabikurikirana ubona iyo urebye ubona ADIL yagaruka muri APR akazi kagakomeza nibyo narindimo ndakubwira ni ibintu bigoye cyane buryo buri muntu wese agira ibihe byiza byiwe akajya n'ibihe bibi byiwe ADIL twamubonye abakinnyi bamukorera mu myaka 3 ishize atwara ibikombe 3 byikurikirana abakinnyi baramukoreraga kuko ubundi bakubwira yuko ugiye mu bakinnyi abenshi n'inshuti zacu barabitubwira barakubwira ati ADIL ni umuntu ukorera ku gitsure cyane n'abatuka cyane ni umuntu uvuga amagambo mabi ukoresha amagambo mabi mu gihe mutari kumvikana ku kintu runaka ni umuntu mushobora kutumvikana kubera uburakari bwinshi cyane agira twarabonye mu binyamakuru
twarabibonye ukuntu aganiriza n'ibinyamakuru runaka ariko ADIL yirukanye abakinnyi nk'uko yabigarutseho abakinnyi yirukanyishije abakinnyi benshi bagiye yaricaga agakiza n'ubu ngubu agiye gusohoka muri APR n'ibi bibazo byose birimo ari ukubera abakinnyi urumva baracyafite bageze aho baramurambirwa ni kwa kundi bavuga ngo wirukansa imbwa ukayimara ubwoba nuko nguko bavuga niyo mpamvu mubwira ati ntago jihad ntago ari umukinnyi uri discipline nkuko tumuzi Jabel ntago ari umukinnyi w'indiscipline ntago ari umukinnyi w'indiscipline nkuko tumuzi ni umukinnyi ufite discipline ikibazo cyabayeho nyene kwa kundi nibyo nakubwiraga we ubuse ibintu twabonye ragi ibintu yakureye ragi kumujyana akajya kumukinisha mu bana batoya twabonye aniseti ibira ni ibintu ukora muri vestiaire abandi bakinyi ubwabo umukinyi nabyishimiye kuba ko abavuga ati niba ukoreye mugenzi wanjye ibi ngibi ese ejo ngewe ntago ari ngewe twarabibonye ibintu kandi bigaragara yuko abakinyi bamwitangiye seze 3 zose zikurikiranye baperforminga neza ku rwego rwo hejuru nubwo wenda ku rwego mpuzamahanga bitagenda neza ariko mu Rwanda APR ni ikipe y'ubukombe urumva ariko se reka tunagaruke no ku bakinnyi ba APR ubundi abakinnyi ba APR bose iyo urebye muri iyi minsi ubona bari hasi ubundi abakinnyi ba APR abakinnyi ba APR nabo nge mbafite ikibazo ngewe bafite ikintu nakwita nk'umurengwe sibyo aho ushyira umuntu muri condition nziza zose ariko akagera akarengwa agatangira kubyimba buri APR ariko se rimwe yakoze ubundi APR yari ikipe y'abantu b'abagabo sibyo ikintu wenda Kanyarwanda yo nta kibazo ariko igitangira abonaga ko APR byibura igerageza kurokirita abakinnyi bamaze gukura ni manzitse rikuye muri Reyo ni Sefu nabikuye muri APR bayimurani bamaze gukura nyine bamaze kuba abantu b'abagabo nyine agera no muri APR akumva ko ateye intambwe ariko nubundi umaze kuba macuwa mu mutwe umaze gukura ahantu rero APR yatangiye gukura abakinnyi muri za marine abakinnyi bakiri kuzamuka b'abana ikabajyana muri APR niho yici ibintu byose nje kiriya kintu sinacyemeye kubera iki nyine ufasha umwana arago mukuye muri viziyo anyuze mu ntare wisumuzana muri APR ni ikipe ihora on top ihora itwara ibikombe ihora isohoka ihemba amafaranga menshi ibayeho neza mu makipe hano mu Rwanda nimba uyishizemo umwana utarakura utarawo umugabo mu mutwe utaragira mentalite ikomeye sibyo ahita byimbya gatuza urumva ahita atangira nasuzugura abakinnyi bakuru yumve ko abarenze abakinnyi bano mu Rwanda bafite ikibazo sibyo reba nk'uyu mupeti bita Arsene wo muri Reyo bamuhamagaye mu Mavubi kabira atanakina ajyamo asimbuye mu mikino ya gishuti urumva ariko ageze muri Reyo isabyimba ubu baramubuze ari gukina match umwe akavunika guje narwaye ntagikora imyitozo ngo were ngo nagagomba kumwicaza kandi umukinnyi ukiri muto nta nicyo arakora ni umuntu uvuye muri Espoir ejo bundi noneho ibaza umushyize noneho muri APR arahembwa ku gihe ikipe iratwara ibikombe arasohoka bagura mu modoka meza bose umupira ukahita bananira Kedi umupira waramunani Rage yasubiye inyuma Jabel yasubiye inyuma urumva abakinnyi benshi bagera muri APR Juma wavuye muri Kiyovu ari inyenyeri shwi oya biriya byose wenda iby'igiciro byo no kubyimba bera no kugina ukubera gufata abantu bakiri bato nkuko abivuze ariko ubundi ngiye mbona ko APR ari ikipe yaherezwaga cyangwa yaherezwaga product yamaze gukorwa neza n'ikipe ya Respo imeze neza ni ugasanga afata umukinnyi umeze neza bavuye muri AS Kigali cyangwa polisi yabaga ari umukinnyi umaze gukura mu umukinnyi umaze gukura nose twarababonye bagiye bava mu makipe iyo AS Kigali iyo Kiyovu polisi ari abakinnyi baje gukora amafinisage ari abakinnyi baje mu kazi avuga ati ngewe APR isigaye ifata abakinnyi ukabona sinabo beza mu Rwanda cyane APR nicyo yataye karite yayo karite y'umukinnyi mwiza kuruta abandi mu Rwanda ntago APR yari ikimutunze genda bikubwiza ukuri umukinnyi wiza w'umunyarwanda Kanyarwanda keza ntago ari APR imutunze ni naho abantu bahera bavuga ngo otani urumva otani urumva ni naho abantu bahera bavuga ngo ADIL ibikombe bitatu amaze gutwara nta gikombe gifatika yatwaye hamwe amakipe yari amerewe nabi na covid nta adversaire yari afite
naho yari afite adversaire umwaka ushize amakipe yagiye yitsindisha tukabibona bamwe bakanabivuga abakinnyi ngo badusabye dutanga iyi match bakavuga APR nta gikombe ADIL yatwaye yikoreye nk'umutoza ngo agihige. Oya ahungu biragoye kuba ADIL niyo bamwonge bamureka uyu mwaka agakora biragoye yuko uyu mwaka ari kubona igikombe. Uyu mwaka biragaragara yuko ari competition none nya competition ikipe yari yarabuze. Buri APR yategura amakipe yose ariko byagorana kuvuga ngo APR yategura icyo ni ikintu kigoranye. Ikipe yari yarabuze bisa nkaho ngo bari uri kugenda ko iva muri bya bihe bya corona. Ubu ngo nibwo Rayon Sport iri kugaruka. Ubu nibwo bavuga ko hari Rayon Sport ubu nibwo ntabwo wambwiye ati watsinze iyo myaka itatu ishize umbwiye ati ni ibintu cyari yari hari Rayon Sport rwose yagombaga kubuza amanota APR. Ari umurejo wundi wa postinze ngo turababaye ngo ko ejo ngo turababaye kuba ADIL agiye ngo tutamutsinze ngo kuko ngo incuro zose yadutsinze ngo ntago twabyemera. Biriya ntago bishoboka. Ngo rero ni yari n'ubwo wenda sinahakana yuko APR atari ikipe yatsinda ariyo. Birashoboka ariko biragoye ku rugero rwa 60%. Biragoye kuko ubu ngubu urwego APR yise ziraciriye. Kuko biragoye ariko ni ibintu bishoboka umupira turawuzi. Nyine turabizi uburyo hanze y'ikibuga turabizi birashoboka. Ariko mu kibuga APR iraciriritse. Ariko ibintu byose birashoboka ubu ngubu. Ese umbwira umukinnyi w'inyenyeri uri muri APR. Oya APR abakinnyi beza bo irabafite. Oya mbwira umukinnyi nyine uri kuri form uyu munsi uri gushining uri kuvuga ngo wiba kompara. Nuko abeza barahari ariko wiba kompara n'abari sport kuko APR yataye karite yayo. APR ni akipe yatangaga mu Mavubi abakinnyi 7-8. Uyu munsi iri kujyana batatu. Ngo n'abakinnyi 3 nabo badakina batabanzamo. Nibyo nuza ejo bundi ADIL yabwiraga Jabel avuga ati uhamagarwa mu Mavubi ugakina iminota inga ariko nta nari muri abanza mu kibuga. Atabakinnyi bose ba APR bajya mu Mavubi nta n'umukino. Nicyo kibazo rero ngo APR ifite. Ikipe yatangaga abakinnyi 8 muri national team. Oya APR ni n'ikipe warebaga nawe ubwawe nk'umuntu wenda uri netre uri hagati ukavuga ati ikipe irakomeye. Ikintu tugomba gukora cyo ni kimwe. Anga APR yakoze ibikorwa byano b'abagabo ikora inama abakinnyi babo umuyobozi wabo mukuru muganga yarabahamagaye i Musanze babakoresha inama abibutsa indangagaciro na za kirazira. APR imaze kubona inota rimwe gusa. Inota rimwe. Kuko yatsinzwe na Bugesera. Yatsinzwe na Bugesera inganya na Polisi. Inganya na Polisi. Ubwo ni inota rimwe yakuye kuri Polisi gusa. Mu mikino ibiri maze gukina kuva rwa serera zatangira. Ariko wibuke ko yatsinze na Rwamagana idakonvenka. Wibuke ko yatsinze na Musanze ku mukino wa mbere idakonvenka. Muri make APR iri hasi. Kandi ngewe ikibazo sinyibona kuri ADIL gusa ikibazo ndakibona no mu abakinnyi ba APR baracyari bato noneho bagera muri APR bakumva babaye abantu bahatari bakabyimba bakibagirwa akazi kabajyanye arabona amafaranga arabona iki ibyo simbitindamo. N'ikindi kibazo gihari nubwo ADIL bisa nkaho agiye ariko wibuke uhasigaye we ntinde umukozi wa ADIL yaza. Ese urumva ibyo bintu wenda wabonye kuri match ya Polisi ko yabanjemo abakinnyi n'ubundi ADIL yari yabanjemo kuri buri gihari ni iki nuko n'ubundi ADIL cya imyumvire cya mentalite ziwe ziracyari hari muri iriya kipe. Vestiaire ADIL acyavugwa kandi kugira ngo mbere yuko kugira ngo ugire ikipe ikomeye banza utegure vestiaire ariko vestiaire kugeza n'uyu munsi ya APR izina ADIL iracyarimo. Cyo kibazo gihari urumva. ADIL ibintu yakoze muri APR ahubwo ikintu gihari ni iki batangiye bavugurure bundi bushyashya. Bubake bundi bushyashya bavugurure mu bakinnyi bagura abakinnyi bakuze bareke kuzana abakinnyi b'impinja batazi ikibazanye. Ikindi ibya APR na ADIL ubwo reka tubitegereze wenda FIFA izabikiranura cyangwa ukuri kuzamenyekana kuko batangiye kwitana ba mwana. Ikindi Jabel nawe ari mu bihano birakomeje. Amakuru hari mu mashyashya nuko hari n'abakinnyi benshi baraza kurangiza amasezerano na APR bakayivamo. Uyu mwaka bitwa yuko ari abapro barasohokamo kandi biri nagutangaza isezerano ADIL APR urayizi buri mukinnyi wese gasezerera. Uyu mwaka byo bagomba gusezerera abakinnyi benshi ngayo nguko nibyo biri muri APR
reka dutegereze iyi sezo turebe nimba koko wenda ni ikipe ikomeye, ni ikipe ihora iri ku gikombe cya shampiyona, ariko uyu mwaka ifite competition itoroshye. Rayon Sport imeze neza nubwo igifite ikibazo mu busatirizi, ariko ahandi imeze neza, Kiyovu imeze neza, AS Kigali imeze neza, Polisi nayo imeze neza yatangiye kugaruka, Musanze imeze neza kandi ubushize yatsinze APR. Urumva uyu mwaka utandukanye n'imyaka itatu ishize ya shampiyona. Uyu mwaka shampiyona irakomeye, irimo competition. Bibutsa ko APR ifite amanota 10/15. Ubwo rero urumva yuko iracyafite akazi kenshi ko gukora. Iyi ni Zara Magazine TV, nge ndiremera Gaeta narindi kumwe na Just again. Mukore subscribe kugira ngo tubane mu bindi biganiro tuzajya tugenda tubakorera.